Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri. Buideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makdeng ku pesakat kami suku ten keluahanen. Mersodip mo kita asada tong idenganiten di perbadiai kita. Ali bapa nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami. Ibaga sentendim simbadia idi. Ibas suku tenenda. Amin. Renungan tasi darien. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul. Kuasana pejuahken. Bage sini dok lapihan simbadia. Emosi tersurat i Lukas bindu 6. Ayat 12 soh ayat 19. Janah naci sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-19 ken si mendok. Karina kala idi sekel janah mengusahakan asa menjamah Yesus, karena lot kuasa karuar bananai lako pejuahkan kala i Karina. Ale Karina dengan, coba si pikirkan, lot sada dokter oda pernah menulak pasienna, oda pelin memeriksa, tapi pejuahkan merdengan maseh atena. Nai merohen mokala idike nai pe merbekas mengharapkan kinin jua. Mbue kala roh Yudea nai, Yerusalem, bagi maku tatirus deket Sidon nai, memege deket ipejuah Yesus. Lukas menekankan oda pelin rana Yesus mende, tapi kuasa pejuahkan si marir ketan sanai. Kala mbue i merusaha daismi Yesus, karena lot kuasa si kaluar ketansa jana pejuahkan Karina kalai. En peteridahkan kuasa Yesus oda tersibat. Madalot mula merdengan muruk ukur, Karina kala mengakapkan kini malum. Yesus si oda pelin guru, tapi benak kuasa pejuahkan. Kuasai marir bananai, pumerna ia anak ni Tuhan Jehovah. Kinin juah sini ulah kena, melebihi perdagingan, sohmi ate-ate, harapan deket iman jelma. Ale Karina dengan, ikan kita daismi Yesus merdengan kepercayaan, kuasana menjamah kita merdengan keleng. Di zaman bagian dari, mbuengo mercioni ukur. Kita pe codi bagai jelma belang. Kita muas pengapon, pepalu mate deket lapatan geluh. Yesus tong menenteng, kuasana terus marir. Kita itenggo asa roh merdengan percaya oda sekedar harapan palsu. Ia mengalusi oda pelin pengidon kinin jua perdagingan. Tapi Karina geluh tak. Percaya mo kuasana sanggup pejuahkan kita. Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan, kumerna kuasamu soda tersibar merkite keleng. Yarirkan ko bay nami sincor. Si mengakapkan kesusahan kumerna sakit perdagingan bagi ma pertendian. Tu pango kuasamu pejuahkan Karina si kami gong. Nai gabe meluah kami. Tolong kami asada merpengharapan jana percaya taba kuasamu. Amin. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe. Like, janah kibagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkite keni kita Karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus si permendebasa imo, si memasu-masu kita Karinana. Juang-juah mo banta. Shalom.